Vraćamo se, nešto tu šuška, skače u vodu, ne znamo. Promjena plana, trebali smo ići do jezera, ali čujemo neku buku vani, valjda je neki karneval, idemo vidjeti šta je. Iz ovog prekrasnog mira sada idemo vani u kaos. Buenos dias ljudi, mi idemo u jednu hacijendu, pravu meksičku hacijendu, 2 dana, spremni smo za put, ali prvo moramo kod Lane u školu jer ima jedan ples. Evo Maja i Fabiola isto čekaju, ljudi ulaze tamo će biti ples unutra. I onda bježimo na put, nadam se da ćemo stići na check-in. Gotov je ples, bježimo u auto i idemo na odmor. Uhu! A sad će nam Fabiola objasniti zašto je uopće bio ovaj ples u školi i kakav je taj blagdan danas u Meksiku. On the 15th, it's at 11 o'clock. We have this Independence Day. Is when the president in this specific year is going to be first time a woman leading this, because we have a woman president. And you know, they go into the balcony and they yell "Viva Mexico," and all the Mexicans yell back "Viva," and then is this specific date. That's why Lana was like wearing this typical Mexican skirt and all the outfit and typical dance that we have in Mexico. And that is how it's going to be today. About everything is going to be Mexican food, you will see. And let's see. It's the first year that we are doing this specific holiday. Not with my family. We are going alone with the girls. And let's see. And because there's somebody's birthday soon. It's his gift. Where did he say? There. Where is this guy? Pero pueden haber aquí muchas ardillas. ¿Ardillas? Yo voy a bajar más cosas, lo van a estacionar por aquí cerca. Ah, ok. Si no, ahorita nada más bajamos lo principal y ahorita... Sí. Vruće, jel da? Tu mora staviti auto. Ali Barba će ga parkirati, evo tu je garaža, vidi garažu kakva je. Šta je ovo bilo prije? Baš je cool. 5244. Sí. Si me apoya por favor con mi identificación. Ušli smo unutra i evo, Fabiola je na recepciji, sad sređuje to sve. Tamo je sjedi, mi ćemo čekati vani dok sve to ne bude gotovo. U zatvor sam ih stavio. A priča da je tu restoran. Sad nam objašnjava malo di je šta. Ali vidi ovo kako je lijepo, pogledaj tamo. Sad ću vam pokazati. Zapravo ne znam di idemo, ali prekrasno je. Tu je mapa. A di smo mi? Mi smo ova crvena točkica, vidiš? Tu smo mi. Gracias, hasta luego. Pozdravite tetu. Baš je pristojna gospođa. Gledaj, di idemo Fabiola? A idemo jest prvo. Vidi ovo, idemo do restorana. Baš je lijepo, tata. Baš je lijepo, prekrasno je. Mislim da nikad nismo bili do sad na ljepšem mjestu. Ali pazi sa zmija ko ima. Čega? Zmije. Zmije? Ne, ja neću zmije. Tamo je bazen. A eno i bazen je tamo, da sad će cure. Već su ga ugledale.
Evo, baš je lijepo, gle, mirno. Pogledaj ovaj pod. Here. Hola. Voy con la sandía. Sino para mí. Muchas gracias. Oh, they are handmade. Pojeli smo i sad idemo u sobu, zvali su nas da možemo ići. Ajmo vidjeti kako je. Zato što cure jedva čekaju, žele skočiti u bazen. Već imaju neke druge djece. Idemo se odmarat, zato smo i došli. Ljudi, ništa od pokazivanja sobe. Ove dvije mulice su me izgnjavile. Morali smo ići do bazena. One se tamo kupaju, uživaju sad, tako da je ovo... Ali super je, kažem. Malo je hladno kad uđeš u bazen, ali baš se lijepo osvježi. Ne da mi Fabiola da idem snimiti sobu, mislio sam vam pokazati, ali kaže da je još prljavo. Mislim kako smo došli, samo smo bacili sve stvari i ja i cure odmah išli skočiti u bazen. Ona je išla nešto, ne znam, gledat neku haljinu, tamo ima jedan dućančić. Stvarno isto prekrasno, snimit ću vam sve pokazati. A super je bilo na bazenu, baš smo uživali cijelo popodne. Cure su se lijepo igrale, skakale, umorile se. Isto su jele, vidjeli ste, tako da baš smo uživali, ali vrijeme je za vratit se u sobu. Ja sam se na brzinu otuširao, evo cure se sad još uvijek tuširaju, zato mi Fabiola ne da snimati, još nije tamo pospremljeno. Dali su mi jedan letak, čitamo povijesti ovoga, ja nisam imao pojma koliko ovo ima povijesti mjesto, ljudi moji. Znači izgrađeno je 1529. Izgradio ga je Hernán Cortés. On je bio ovaj što je Azteke zarobio i uzeo im zlato. Tamo sa malom šačicom vojske protiv ne znam koliko tisuća tih Azteka, ali naravno s boljim oružjem i boljim taktikama. I tu su živjeli svećenici prije, bio je ko samostan i baš se vidi unutra, imaš tamo, možeš vidjeti gdje je kuhinja, sad ću vam ja sve pokazati, ićemo se prošetati, ali odlično, prelijepo, nisam nikad nešto tako vidio i super su napravili hotel od toga, tako da baš je lijepo, evo mene i dalje komarci ubijaju, ali idemo, bježimo odavdje, idem snimati unutra. Kao što kažem, ja sjedim na toj maloj terasi, ali sad ću vam pokazati tu unutra, čak je malo sablasno. Vidi ovo kako izgleda tu. Ovo je naša soba. Abuela se zove, kažem, poslije ću vam pokazati. Ima ove starinske slike. Ne znam zašto nam nisu dali ovu sobu, sad ćete vidjeti. Fabiola, evo tu su nam trebali dati. Znaš kako je jeka, da pričam potiho, ne želim se derat. Da mi ljudi ne čuju, gledaj, malo je sablasno ove slike, pogledaj. Nije mi baš sve jedno. Curama se isto ne sviđa ovdje ova soba. Ali pokazat ću vam, želim vam jednu kuhinju pokazati tamo. Ovdje je baš lijepo, evo isto neki dečki se igraju tu. Ko terasa za jest. Vidi ovo kamin, to tek sad i vidim. Nego želim vam pokazati jednu kuhinju. Ovo vam ja sve istražujem, nemam pojma da idem. Gle ovo kako izgleda, malo mračno. I ovdje je jedan veliki stol, tu su vjerojatno ti svećenici jeli. Poslije ću vam još malo više ispričati priču. Kako imaju te rupe u gore zbog svjetla. A ovdje je ta kuhinja, tu je valjda za pripremu samo bilo. I onda tu sam ja našao ovu kuhinju, ne znam da li se smije ući, ali ja ću ući. Evo kako fora. Ko zna šta su kuhali oni prije 500 godina ovdje. To je sve na vatru, viš dole se lijepo vatra naloži. I onda tu ide. I kuha se ovima. Gle koliko je ovo ogromno. Vidi. Ko veslo.
Iskoristit ću priliku dok se Fabiola otušira da vam snimim sobu, jer ako sad ne snimim neću nikad snimiti. Evo sad ću vam okrenuti. Ja sam tu kod vrata. Evo ljudi, mi vam spavamo u samostanu. Jako je mračno, mračnije u sobi nego što je vani. Ogromni su stropovi, pogledaj ko u nekoj crkvi. Gore imamo rupe za ventilacije. Tako je bilo prije. Evo baš je lijepo, vidi, imamo lijepo stol, 2 kreveta, sve onako starinski. Kažem, razbacano je, nismo stigli pospremiti, sad smo se mi isto oblačili, cure se oblače, evo drugi krevet, isto stolić, sve onako starinski. Kažem, vani nije toliko mrak još, tamo je bazen, ovdje nam je ormar, ali ne smijem dole pokazati, cure su dole. Fabiola pjeva u WC-u, može? 3, 4, evo ih, obukle su se, ajde jedan okret da vidimo te haljine. Maja, zavrtit će ti se u glavi. Mi smo spremni, namirišani, oprani, okupani, ali čekamo Fabiolu samo da dođe i onda idemo na taj u 7 sati što će biti ko neki bufet i hrana i muzika. Tako da idemo vidjeti šta će biti. Gladni smo za poluditi. I dok smo čekali hranu, bile su neke igre tamo za djecu, mislim i za odrasle. Odrasli su isto igrali, pa su neku košarku igrali, to im je bilo fora. I onda dobiju novce i na kraju mogu kupiti nešto. Mislim, novce nisu pravi, onako su od papira. Pa onda su bacali na boce, one kolutove, to je bilo još najteže od svega. Ja sam mislio da će biti lagano, ali nije. Onda neke špigulice su gurale i onda zbroje ko dobije veći broj na kraju. On je pobjedio i onda mu opet daju, ali curicama daju, mislim nagrađuju ih i da izgube i da pobjede, uvijek im daju te novčiće. I onda smo jeli, naravno najeli smo se, hrana je bila odlična. Svašta smo probali, pomalo svega. Djeca su obožavala kukuruz, Lana je pojela 2 ogromna komada. I kokice Maja, da, pokazuje mi sad. Ali bilo je baš lijepo, eto. Svugdje se čuje muzika, glasno je, mi ćemo ići probat sad leći. Ne znam, već je, koliko je lijet, 10 sati. Da evo, 2 minute do 10, a mi smo naučili spavati u 8:30. Cure zaspu već, tako da to je to za danas ljudi. Dobro jutro, evo mi smo došli na doručak, pojeli smo, bilo je super hrana. Lana je bila gladna za poludit, uvijek mi izdrekala, plakala. Ne znam, jedu sve više i više ove cure. Cure su već pojele, one su trčkaraju okolo oko bazena, ali želim vam pokazati šta je bilo za doručak. Pomogao mi ovdje jedan moj novi prijatelj objasniti šta su pripremili. Tenemos fruta variada. Tenemos pan mexicano, conchas, cuernitos, donas con chocolate. Tenemos huevo con jamón, huevo con chorizo en salsa de jitomate. Tenemos chilaquiles en salsa verde. No existe, en mi país no saben. No, wow. Sí, tenemos también alambre. Esto va con esto, sí. Sí, son los totopos y se incorpora a la salsa. Y los mezcladores es cremita y queso, ¿vale? Tenemos alambre de cecina con pimiento y cebolla. Y tenemos rajas de jalapeño con pollo, elote y crema, ¿vale? Tenemos también frijoles y tenemos pancake, ¿vale? Tenemos chocolate caliente, mexicano, obviamente, de Oaxaca. Tenemos jugo natural y agua de Jamaica. Muchas gracias. Al contrario. Promjena plana, trebali smo ići do jezera, ali čujemo neku buku vani, valjda je neki karneval, idemo vidjeti šta je. Iz ovog prekrasnog mira sada idemo vani u kaos.
Nismo našli jezero, ali djeca gnjave da hoće na bazen, tako da smo legli malo pokraj bazena, još se odmoriti. Ništa, pokušavat ćemo uživati, iako pucaju neke petarde, rakete, kažem njima je to slavlje danas. Ali nema veze, evo, uživamo, stvarno je prekrasno. I dok se zadnje zrake sunca spuštaju, htio sam vam ispričati kako razmišljamo Fabiola i ja o tome koliko smo sretni zapravo što možemo ovo priuštiti našoj djeci. Mislim, mi kao mali nismo mogli, nema šanse ići na ovakve izlete i tako često, evo, kad smo bili u Acapulku. Jer Fabiola i ja vam se nekad znamo i posvađati, ko je bio siromašniji. Želim vam pokazati kako smo sami, a Fabiola? Nema nikoga, uživamo, nema uopće gostiju. Jer ipak je radni tjedan, djeca su trebala ići danas u školu, ali mi smo ih pustili još danas, kažem. Vidite ovo kako fora neke stare stvari ovdje. Ovo vam je mlinac za kavu, ko zna koliko je staro to. I baš ima lijepog namještaja i tako, gle ove lampe i sve. Ko zna šta je original i koliko je to zapravo ovdje. Kako je bilo hrpa ljudi prije 2 dana za onaj blagdan njihov. Vidi, sad smo sami je. I imamo naše butlere, evo, pravimo se da živimo ovdje. I nakon 10-ak minuta našli smo ovdje, vidi, jezero. Idemo još malo prošetati, mislim da je tamo blizu kraj. Lijepo izgleda. A da, ima puno muha i ne znam, komaraca. Svi hodamo ovako. Bježimo nazad, nešto je skočilo u vodu ovdje. But it was there and it jumped in the water. 2 of them. Maybe lizard, yeah. Mi se vraćamo. Šta je to bilo? Mama? Vraćamo se, nešto tu šuška, skače u vodu, ne znamo. Mi smo ljudi iz grada. Ne znam. Sad kad smo dolazili na bazen, popričali smo s jednom ženom i baš govorim Fabioli koja je razlika između gostiju, na primjer ovdje, gdje je skuplje. Ja ne želim ni znati cijenu, kažem ovo mi je za rođendan poklon, odmor. Ja ne znam uopće koliko je koštalo, ali kaže Fabiola da je bilo skupo. Znači koja je razlika gostiju ovdje ili sad kad smo bili u Acapulku, isto nije bilo jeftino, ali nije bilo top. Ne znam, bilo je, ne znam ako ste gledali one moje videe iz Acapulka pa pričam, za istu cijenu smo mogli puno bolji hotel dobiti, hranu i uslugu, ali tamo su bili svi ti dečki što igraju nogomet sa Fabiolinim bratićem pa smo svi u taj hotel, ne znam zašto zapravo. A koja je razlika? Hrana, osoblje, sam hotel, znači totalno jedan drugi svijet, ne mogu vam opisati. I želim to spomenuti zato što to kod nas, ja bar nisam osjetio toliko, znaš. Znam da isto ima ljudi koji imaju para, koji nemaju, ali baš ovolika razlika, do sad to nisam vidio. Dok nisam došao u Meksiko, nisam vidio toliku razliku. Spremni smo za polazak, Fabiola je tamo na recepciji, radi check out. Curice rade ne znam ni ja šta, opet neke mrave. Htio sam vam pokazati kako smo sami. Jedini naš auto je, koliko je bilo sve krcato ovdje. Gle ovo. Potpuno je sam. To je to ljudi, nas čeka put doma. Napišite mi u komentarima šta mislite o ovom mjestu. Da li bi probali ovu hranu ovdje i kako vam se sviđa. Pozdrav, vidimo se u drugom videu.